Assalamu alaikum muhterem din kardeşlerimiz. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem özünün bir hadisinde Ramazan ayı ümmetimnin ayı. Allah-u Teala әлеге ayda barlıq hata kimşiliklerini kişire, barlıq dağalarımızını kabul ite deyilgen. Dürüsten de barlıq aylarının sultanı bulgan Ramazan'a ayak basabız. Her bir Müslüman din kardeşlerimiz, her bir meşit әлеге ayını tüzümsüzlükten kütüp aldı. İslam dininde 12 ayının en zorusu bulup Ramazan ayı sanala. Көп кеше Ramazan ayının kaderini bilmeyi, bu ayını uraza tutmuşa günahlar kılıp ötkere. Eğer de onlar Ramazan ayının nindi kaderli ve izgi ay ikenligini bilseler, dünya işlerini kaldırıp Allahu Teala'ga ibadet kılırlar. Her günne, tünne de hayırlı amelde ötkerirler idi. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem uraza tutunun fazileti turunda şulay dibeydi. Adam balasının her ameli için ecir sevap arttırılıp birilir. Bir yaxşı amelge ecir sevap ondan alıp 700'ge hatlı arttırıla. Allah-u Teala şulaydı. Bu urazadan başka ameller işine. Uraza tutuşunun iki şartlığı var. Bir şartlığı ağız açıkanda, ikincisi Rabbisi bilen uçraşkanda. Yerde meşitinde uzak yıllar devamında izgi Ramazan ayında beyram tabını kırıla, iftarlar uzdırıla. Her günde 1000 yarım kişi ağız açı. Biz Ramazan'ı uzaktan kütüp kalabız çünkü bizim Ramazan ayında bunda jıyılabız. Россияның türlü tebelliklerden көрмеушілер келер, şunda biz birgeleşip bunda алар bilen ağız açabız, taravih namazlarında katnaşabız, hem türlü başka türlü çaralar ötkerебіз. Hem bu yılda da bizning türlü yaklardan көрмеушілер келечekler, hem şuşu vakitte alар birgeleşip şuşu Ramazan'ın temin, Ramazan'ın şunday motorluğun alar köreler. Çünkü bizning Ramazan ayın alarda ketip turalar, zayavkalar Ramazan ayında bik köp. Şunda biz iftarlar ayrı maksus program bilen alar işini iştirabız. Mesela bir gün bir temаны көтеребіз, анда hadis bulsun, başka türlü dini yaktan anda şunday meseleni көтеребіз, andары şulay iftar vakitinde bizning dostlar kelen vakitte da bizim türlü yaklardan, Azerbaycan'dan, türlü Türkiye'den, başka türlü şu memleketler, iller turunda azrak maglumat berебез, türlü şehirler turunda. Şulay alar uzara, şunday Ramazan ayın uzdaralar hem rahmetler aytıp gittiler. Ramazan ayı davamında Qozandağı Yerdem Fondu qoramağındağı davalау okutu tırnaklandırı üzəgi hem Yerdem Məşidi yanındağı Ramazan şatırında iftarlar uzdırılacaq. İftarlarda qatnaşa almauçu Müslüman din kardeşlerimizge rizıklarına lunchboxlar bilen taratışlaqlar. Yerdem Məşidinde biz gün sayın 1000 yarım kişiге iftar iştirabız. Şuşu 500 kişinin şuşunda oturtabız, şuşu 1000 kişiге taratабыз lunchboxlarını. Hem şuşunda Ramazan ayında bu yılda da bizning şuşu lunchboxlarını taratуда, hem şuşu lunchboxlarını jeygan vakitte bizning volonterlar keleler. Özüne bir şunday көңіллі bir нәрсе, ул birleştire kişi yaxşılıkны işlese, birgeleşip işleseler, ул ничектер көңілләр дә ничекәрә, yaxşılıkны işlесе килеп тора. Шуңа күрә biz şuşu Ramazan ayında şuşunday işler başkaran vakitte, şuşu көз алдында tutабыз. Şuşu kişilerini birleştirүү, яшьләрне тартуу, kartlar bilen birge bolu. Ay davamında Qozanlılarını hem Tatarstan başkalası qonaqların iftar aşları bilen sıylayacaklar. İğanəçilər arasında dini liderler, siyasətçilər, işquarlar, medeniyet hem fen işlikliləri, içtimai uyuşma vekilleri var. Şuşu iftarlarını uzdurmak tili, ol bizge şaltırata, nite kile, şunda biz күрсәтәбез. Ol bir günni alamı ile katnaşıp, birinci kişi şulay koşulup, günni kaplıylarmı? Ну, bizning şuşu iftarını ötkərünün savabı bek köp.
Чөнки ураза тоткан кешене ашату ул күпме теге үзең күпме вот әйтик син бер юлы 100 кешене ашатасың икән, как будто 100 кеше тоткан уразаның савабы сиңа языла. Шуңа күрә күбрәк шундый эшләрне илгереп калырга кирәк шушы Рамазан аенда. Бар шундый авыру кешеләр бар, кем уразаны тота алмый. Шулар фидия садакасын түлиләр бит. Теге һәр көн өчен. Вот шуларны да җыябыз, шушы безнең инвалидларга һәм дә башка төрле монда килгән халыкка ифтар мәҗлесләрен үткәрү өчен. Рамазан ае дәвамында Россиянең генә түгел, чит илләрдән килгән күрмәүче дин кардәшләребез ярдәм тернәкләндерү үзәгендә дәвалау курсы уза. Ифтарларда катнашучы кешеләрнең төп өлеше алар булачак. Рамазан аенда нәрсә дип әйтәсезгә, вот шушы йокламаска күбрәк эшләрне эшләп калырга кирәк. Чөнки савабы күбрәк, башка айларга караганда савабы күбрәк. Һәр бер Рамазан көннең савабы башка көннәргә караганда ул 700-гә хәтле күбәйтә Аллаһ Тәгалә. Шуңа күрә намазларында унытмаска кирәк, Коръән укуларында унытмаска кирәк, таравих намазларына катнашуын унытмаска кирәк, һәм дә кешеләргә булышу, төрле саваплы эшләр кылу, аны нитәргә кирәк. Чөнки безнең пәйгамбәрбез шулай безне өйрәтте. Шул Рамазан аенда күбрәк эшләп калыгыз дип. Төрле дәресләр алар өчен була. Рамазан аенда алар күбрәк Коръән укып, Коръән ятлаучылар группасы, Коръән өйрәнүчеләр группасы һәм дә дин сабакларын өйрәнәчәкләр. Алар өчен төрле дәресләр, компьютер буенча һәм дә массаж, башка төрле дәресләр һәм шундый ниләр үткәрәбез. Һәм күрмәүчеләрдән тыш бездә укыйлар. Теге ял көннәре курслары, шундый воскресный курслар була бит, теге әбиләр анда, яшьләр, абыйлар. Көн сайын бездә алар өчен дә дәресләр бара һәм булачак. Безнең бу елда без таравих намазында Коръән тутырабыз. Быел беренче таравих намазы 2023 елның 22 мартында ястү намазыннан соң кыла. Таравих намазы ким дигәндә 20 рәкъгатьтән тора. Ураза быел 29 көн тотыла. Ураза бәйрәме 2023 елның 21 апреленә туры килә. Фитр садакасын түләү өчен нисап күләме 41 мең сум. Көмеш буенча закат чыгару өчен нисап күләме 454 мең сум алтын буенча билгеләнде. Фитр садакасы арпа буенча исәпләгәндә 150 сум, йөзем белән исәпләгәндә 800 сум. Моннан тыш сәламәтлеккә бәйле рәвештә ураза тоту мөмкинлегенә ия булмаган һәм аны башка вакытта да казага калып үти алмаучылар өчен тоталмый калган һәр көне өчен 350 сум күләмендә фидия билгеләнде. Ул һәрбер эшне бисмилла белән башлый. Һәрбер очраткан кешесенә бары тик яхшы теләкләр генә теләп кала. Аның белән сөйләшкәннән соң энергияң арта, яшисең килә башлый. Сүзебез бик нурлы, уңган булган ханым Назира абыстай хакында. Аның янына кунакка барырга тәкъдим итәм. Ак әбиләр дигәч күз алдына ак чәчле, башына яулык ябынган мөлаем әбиләр килеп баса. Шуннан да бар булмышы, бар тормышы аклыктан, яхшылыктан торган кешеләр генә ак әби була торгандыр. Назира апа Әхмәтвәлиева да нәкъ менә шундый. Матур күлмәкләрен, чәчәкле яулыкларын бәйләгән, бер гасырга якын яшәгән Назира апа Әхмәтвәлиева безне елмаеп каршы алды. Аның иенә аяк басуга яктылык, җылылык, ниндидер рәхәтлек биләп ала. Мондый олы яшьтәге ачык күңелле, әйбәт, зиһенле, Аллаһның биргәненә шөкер дип торучы әби белән очрашу рәхәтлеге ул. Азнакай районы Наратлы авылында туып үсеп, 16 яшендә Казанга килә ул. Аллаһка шөкер, минем тормышым әйбәт, иптәшем бик әйбәт булды минем. Иптәшем бу Ленинский районның пожарный охрананың начальник команда Әхмәтвәлиев Хадый иде.
Allah'a şükür benim balalarım da okumuştu. Oğlum Allah'ım polkovnik bulup pensiyaya çıktı. Allah'a şükür men büyük dünyada yokluk görmedim. Tırışıp işledim, tırışıp yaşadım. Eybet durdum ilim bile. 63 yıl birlikte durduk biz onun bilen. Mene elhamdülillah şükür men barıgızga da hayırlı selametlik dileyim. Benim şekilde uzun ömür yaşayıp, balalar bile tevfik hidayet bile yaşayıp, yetişleri bile uzun ömür bile yaşayıp, bəxtli bulduğunuzu dileyim. Allah Teala barımızga da hayırlı selametlik dileyip, özünün varlığına birliğine kinlenip yaşayıp, selametlik bile yaşayıp, indi bundan sonra köp ömür verirsin, köp mü versen de kaynagat. Менә шулай матур теләкләр тели һәр минутының кадерен, тормышның һәр мизгеленә гашыйк булып яши ул. Хош сәфәренә 3 тапкыр барырга насыйп була аңа. 3 mərtəbə xoşğa bardım. Allah'a şükür 3 mərtəbə xoşğa barıb, her vakit özümüzün, halkımızın, ministerlerinin, hocalarının borçasına dua kılıp, Kur'an okup, hoş seferinde büyük rahmetli bulup, onda da büyük terbiyelediler. Bütün Kazan şehirinin halkına bəxit dilep koydum men hoşğa bargaçta. Allah Teala kabul etti. Balalarım da tevfikli, bəxitli. Allah'a şükür. Men özüm de bəxitli, ınıklarım da bəxitli. Benim bir zararlı yerim yok dünyada. Elhamdülillah şükür. Men barıgızga da şunu tileyim. 3-nji tapkır baralman degenim babayım bek indi tilep alıp bargaç barıp koydum. Allah'a şükür. Ecir sevaplarım berip мәңгелек yurtuma tolu iman bile koydurga nasip etsin ya Rabbi. Һәр эшен бисмилла белән башлаган. Халал ризыктан да аерылмаган ул. Babayım benim polkovnik bulu sebeple büyük küp dumaktıka bizge verdiler, barıga pudufkılar verdiler de şimdi onda Allah'a şükür ben halal rızık bulmagaç ıslağı vetindi o fey rızık. Namaz esel ehli bulgaçtın ben samovurda o fışarı başladım. Babayım tavuk koydu bezi de tavuklarını tutup samovurga saldım da samovurda o fışarı yaptım. Bir dostum eydi, eydi ne diye yapar, fişeğindi, o şarkısı büyük temli bugündü. Men aytdim, yarar, beyge o menin boşun iyisi. Şolay ettirip, elhamdülillah, men turmuşumda bir oңайсыздык görmedim. 30 yıl 25 yıl koynana bile durdum. Men koynanam bile degan sözge kelişmedim. Потому что benim ipteşim bek ayvet buldu, Ahmet Valiyev hadi. Ana bir mertebe şolay upravniyadan bardık da, Osqa düştük de, Osqa çıkarken bir uzun muşçeni kelip isenleşti. Men aytdim, gafı eteyim, men sizni bilmem. Zaten men sizni bilem dey. Men aytdim, sizning eligiz upravniya bazarının ahırında şerat etmeler odin dedi. Mene şolay ettirip bek Allah'a şükür işledik biz yalqavlanmadık. Kişiden emet etip durmadık. Balalarımızı terbiyelep östürdük. Mene oğlum Allah'ım da polkovnik bulup çıktı indi. Allah'a şükür oldu pensiyede hazır. Авырлыклар килсә дә шатланып шөкер итәм ди Назира апа. Шуңа да тормыш юлында уфтанырлык вакыйгалар бик әз булды ди. Turmuşta eybet bulduğumunu namazdan görüyorum. Eneyim beni 10 yaşımda namazga bastırdı. Biz kumgansız dışka yürümedik. Bir vakitte de biz yolan baş uğramga çıkmadık. Eneyim yavluk beylep, men behilik bilmem, çıkmağız yolan baş uğramga dürüst değil dedi. Eneyimnin uğrunda Allah Teala cennette kılsın ya Rabbi bir Hudayım. Mene bu yolga getirip, men şuşa gitip, şuşa ömürge jettim. Şimdi men 10 yıl meşette şekilleri okuttum, şekillerim bir eybet kileler, halimini bilerler, ızvanit etip turalar. Babayım Ecim meşetinden hocayı, ul meşetine Reşide apa hadini kurdu da, hadini bir ışatıp, sen Ecim meşetini olup da işe kirtin dedi. Şuna getirip olup, Ecim meşetini işe kirtti. Kitaplar çıkarıp, kitaplar soltup, meşetini sisli ezirleyip işe kirtip bitirdik. Onları men anda 10 yıl okuttum, şekillerim benim bek. Оларға қараған вақытта, міне 2 күгәрішін шекілі. 2 күгәрішін шекілі, гіл дә бірге, гіл. Қоя болса барсалар да, жол етерге баралар, хажыға бардылар, міне неше тапқыр, 3 мәртәбе хажыға бардылар. Міне гіл дә Құр'ан ашына бик көп, оларны шақырдылар. Әне оқып жерді, абыстай болып оқып жерді ол. Оны бітін кіші зурлады. Әти бітінней нишік мен сізге айттым, жүректе кетмей ауырды. Оның өлеуіне бек ақылы, бек сабыр кіші, бек оны бітін кіші жоратадыр әтіні. Ол кетіп ендеймі, не қадар кіші білен ұшырашып сөйлешсек те, бітін кіші оның тұрда әйбет кіне сели. Бек жардамлы. Ikisi de жардамлы олар. Олар ikisi de бітін кішіге бұлышадырылар.
Үзегез күрәсегез, 95 яшь, үзе җири, үзе артыннан менә карый. Безне өйрәтә әле, безне дә өйрәтеп җири менә. Шуңарга без бик шат бөтенебез, что безне шундый әниебез бар, что ул исән, сау, сәламәт. Ире Хади белән 3 бала тәрбияләп үстерәләр. Хадием бик акыллы, сабыр, бигрәкләр дә чибәр кеше иде дип искә ала ул аны. Тормышындагы авырлыкларны да бергәләп үткәнгә җиңел күренәләр алар. Яшьләргә дә киңәше шул. Яшәргә шуны әйтәм, кыз балалар тәртипле булып, үзләренең кыз бала икәнләрен онытмыйча, үзләре тәрбия кылып, яхшы кешеләргә кияүгә чыгып, кайната кадер белеп, ир кадере белеп яшәргә кирәк. Әгәр дә үзең яхшы итмәсәң, кеше сиңа яхшылык эшләми. Иң беренче яхшылыкны үзең эшләргә кирәк. Менә шулай булгачлар, мин бар яшәргә дә телим. Исән сау барса да шулай иттереп чыгып, аерылмыйча, балаларны ятим итмичә, тынычлык, татулык белән яшәп, бәхетләре ачылырга насыйп ит, я Рабби. Иреңнең анасын олы итеп белергә кирәк. Ул ана белән бер тигез, минем әнием әйтте, бер тарый арасында сәхәтлегенә ана белән кайнала арасында ала диде. Ара, siz әгәр дә ана рәнҗетсәгез, үзегез рәхәт булмыйсыз диде. Мин кайнанамны бер вакытта да рәнҗетмәдем, бергә Коръән укып йөрдек. Балалары, оныклары әни, әби дип эзлеп торалар Назилә апаның. Олыгайган көнендә һәрберебезгә дә Аллаһы Тәгалә әнә шундый бәхет насыйп итсен иде. Пәйгамбәребезнең шундый хадисе бар. Аллаһның иң сөекле бәндәләре Аллаһыга бәндәләрен сөекле итәргә, бәндәгә Аллаһыны сөекле итәргә, җирдәге кешеләргә эчкерсезлек күрсәтергә тырышучылар. Раббысының сөекле куллары булып, бер-беребезгә карата ихласлылыкны югалтмыйча яшәргә иде. Нәкъ менә Назира апа шикелле. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Hürmetli televizor qarovchilar, tomoshachilar. Al eng birinchi sharatda Rabbimiz Alloh taolaga maqtovlarimiz, hamdlarimiz, shukronlarimiz bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga ko'ngil turlarimizdan chiqqan salovat ham salomlarimiz bo'lsin. Allah Teala har barchalarimizga da hayırlı ömürler, turmuşlar nasip eylep, iki dünya bahat saadetine erişirge nasip eylesin. Indi dinimizde şunday bir gaybedet kılgan vakitte gaybedetinin bir şartı var, ol da bolsa niyet kılı. Yani her bir gaybedet aldığından indi gaybedetinin kabul buluğuna, hem indi gaybedetinin dürüst buluğuna indi şart etip koyulgan eyber ol da bolsa bendenin niyetidir. Hem indi şu oranda cemaat biraz gana toqtalıp indi anlatıp gitesim kile. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün bir meşhur hadisinde aytdı. Dürüstlükte her bir amel niyetke qarab bilgilene, hem de her bir amelinin neticesi de ecir savabı da anın şuşu nindi derecede savaplı buluğu da indi niyetigizge qarab bilgilene dedi. Hem indi körgenibizçe cemaat her bir gaybedet kalır aldığından niyetimizni barlav, niyetimizni dürüstlav, niyetimizni Allah Teala karşında, Allah rizalığı için, Allah Teala kabul buluğun ümit etip, yani niyetlep koyu kerek buladır. Hem indi bu oranda cemaat eğer de indi kengirek toqtalsak, umumen gaybedet bolsun mu, dünya ameli bolsun mu, ahiret ameli bolsun mu, ko'ngillerimizde, indi yüreklerimizde, kalplerimizde her vakit yaxşı niyetler, yaxşı maksatlar bilen, yaxşı ko'ngillerimizde indi umtuluşlar bilen yaşarga kerek eken. Eng birinchi şartda dünyalığımız için kerakli bo'lgan, faydalı bo'lgan dürüst maksat niyetler kerek. Yani biz şu turmuşqa Allah subhanahu taala bizni yo'qdan bar qilib, yani şu ömrimizni bergan ekan, ham endi biz g'oyla qurganmiz ekan, ham endi biz şu o'rinda niyetlarimizni barliq to'xtali. Men eng birinchi şartda endi ata-onama yaxshi bola bo'lim, yani oilamda yaxshi er yoki yaxshi xotin bo'lim, bolalarima yaxshi ata, yaxshi ona bo'lim. Hayırlı halal rızıklarımını tabıp, yani özümni hayırlı rızıklar bilen rızıklandırıp, ailemni to'qlandırıp, hayırlı ömür keçirim degen, endi yaxşı maksat niyetler bilen endi yaşarga kerek bola. Bu bir qaraganda jengil kibik, bu aybirlerini bütünübizde anlaybiz kibik. Ama lakin cemaat şeytan baribir tektirmi, bendenin nefsisi har vaqt endi şeksiz umtila qoyadir. Hamda endi biz şu oranda özümüzden turmuşumuzda, dünyamızda kerakli bulgan
ният, мақсат, мұратларыбызны қарарға, бір қат фикірлерге һәм қайдадыр дөресләп тә җибәрергә кирәк буладыр. Чөнки шайтан тик тормый дидек, шулай бит. Адам баласының күңеленә инде начар яки да маса гөнаһлы булган ният, мақсат, мұратларны шайтан безгә инде күңелебезгә салырга тырыша икән, инде без шушы урында үзебезне тәрбияләп, инде ниятләребезне, мақсатларыбызны дөресләү тиеш буладыр. Ягъни бу чыннан да бик мөһим әйбер. Ягъни хәзер вакытта ишетергә туры килә, мәсәлән, гамсезлектә, хәтта ниндер ниятның начар булуы да түгел, хәтта инде гамсезлектә инде ишетергә туры килә. Ягъни бәндәнең яшәү мақсаты юк, яшәвендә ниндидер бер өмете юк, кайдадыр инде нәрсә кирәген дә үзе белмәү дә бар. Бу шулай ук инде бәндәнең инде нияте, гадигән әйткәндә, дөрес булмавыннан булырга мөмкин. Һәм инде шайтанның бәндәне аздыруыннан булырга мөмкин. Шуңа күрә дә инде хөрмәтле телевизор караучылар, тамашачылар, һәрберебез дә инде мөселман икәнбез, үзебезне шушы дөньялыгыбыз өчен, ягъни дөньялыгыбызда хәерле тормыш, таза, сау, матур, Аллаһ биргән нигъмәтләрнең рәхәтен, бәрәкәтен күреп яшәүне өмет итәбез икән, күңелләребездә шушы ниятләребезне дөресләү, ниятләребезне барлау да инде кирәк буладыр. Бу дөньялыгыбыз өчен һәм дә инде ахиратыбыз өчен дә, ягъни ният, мақсатларыбызны дөресләү кирәк була. Ягъни Аллаһ Тәгалә каршында, ягъни шушы дөньялыкта яшибез, ашау, эчү, кием һәм инде башка дөньяның ниъмәтләре турында уйланабыз, аларга омтылабыз, аларны ният итәбез, кәсеп итәбез. Әлхәмдүлилләh, Аллаһ Субхаһу Тәгалә безләргә буларны тыймый. Ягъни Аллаһ Субхаһу Тәгалә безгә шушы дөньялыкны тыймады. Әмма ләкин инде дөнья дип кенә без инде тормыш итәргә түгел, ахиратны да уйлап, ахиратыбызга да файдалы, кирәкле булган мақсат, ниятләребезне куярга кирәк, җәмәгать. Һәм инде шушы урында әйтергә кирәк, туктале, Аллаһ Тәгалә миннән разый булсын әле. Туктале, мин шушы дөньялыкта яшәгән вакытта, Аллаһның кушканын үтим әле, намазларымны укыйм әле, уразаларымны тотыйм әле, кешеләргә изге гамәлләр кылыйм әле. Ягъни гадигән әйткәндә, Аллаһ Субхаһу Тәгалә каршында дөньялыгыбыз һәм ахиратыбыз өчен кирәкле булган, файдалы һәм инде хәерле булган ният, мақсатларыбызны барлау кирәк буладыр. Һәм инде шушы урында яңадан да Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шушы хадисенә яңадан да әйләнеп кайттык. Пәйгамбәрбез нәрсә диде? Һәр эш нияткә карап билгеләнә. Һәр эш ниятебезгә карап билгеләнә. Һәм ниятебезгә карап әҗер савабы да бирелә, һәм нәтиҗәсе дә бирелә диде. Шуңа күрә без дөньялыгыбыз өчен хәерле мақсат, ниятләребез булса, яхшы тормыш алып барыйм, матур итеп яшим дигән ниятләр, мақсатлар булса, иншалла Аллаһның рәхмәте белән шуңа ирешербез. Һәм инде ахиратыбызда да җәннәтле булыйм әле, Аллаһның ризалыгына ирешим әле дип яшәсәк, иншалла Аллаһның рәхмәте белән без шуларга ирешербез. Инде Аллаһ Субхаһу Тәгалә һәр барчаларыбызга да яхшы ният, мақсатлар белән, моратларыбыз белән яшәргә насыйп әйләсен. Каләпләребезгә иман тауфикны бирсен Аллаһ Субхаһу Тәгалә. Юлыбызны туры итсен, дөнья һәм ахират бәхете насыйп әйләсен. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.